Hello pajba pilong kumno pajba ani de Q&A video pon aki bro ki comment hago do post banga ong ki bro pajba aki ko aban clear you please comment de pon aki bro ki comment de kuble chi pon yidi bro ba comment de mari ini comment ba ki comment kan ai jing mun to i piro ba pajya gani video telada piro ko aban clear jing clear nga dengan post hamon de ngan post ani ha community tab jonga te pilej hatu community tab tapi comment pikwa ban kli yu nga chpa yu company pikwa ban kli pikwa ban ini nu question badan akli jong pikli nasyo pha lada pikli question do ta question lada pi kwa ban pensyo tho lada pi kwa nga ban pensyo tho pi haga video tamun ada question kan yo jing mutai ki paj baro ma tamanta haga ni video ngan pensyo tho iki di bro ba comment ta kubli chiponi pi ba pi interest ban comment ro dan number 1 day ba comment kating jong o day lahun lang nong rom ngam ti peken thene charang pe pi ni lahun lang nong rom nang uang kumno ban video ya ga ni bisa na my success wave tapai ba nga oi pi my success wave day fraud like be le ban invest bisa hatu my success wave ngala chna video artli tang banga tip ibro kim pai are ge video to kim sio to YouTube pro bala apa jaga video full tak kilas nyo to tak yang ngak boleh sibon I hope kilas nyo to ya gani question kumno ban video ya gani my success wave the number 2 day ukateng jo my reaction video channel kateng channel jongo tewang ka OKB company ka de real na fake my reaction video please text nga WhatsApp te send nga ning link jongani OKB company ngan research pangani OKB company ma the number 3 day new anything vlog channel 1520 करते jonga channel jongo anything vlog channel 1520 करते sa penmi bale ka watch time hor bar views ka here ka uang penmi video bale ka watch time but ania views ka here ta nga ong pi kam here bon ki ngaro nga check la arles ni nga iga watch time jonga kam increase la tang bakan chim ars ni kan chim ars ni ban pendap ya kedu watch time mar mga ne manin nga check ta nga iga watch time hani ha atu ha analytics ka pen improve pro tang ba atu watch or ka pen itang san pro tang ba hadin ars ni kan upgrade ma I hope pilas nyo sa pen mi bale ka watch time but ani views ka here ata de ma pi don kam ban wait 48 hours ban upgrade ya to watch hour but views no the number 3 day kateng jong o day nick lang 2474 kateng jong o nick lang 2474 kateng jong channel jong o te wong nga oi ba Phi Dei Naei nga day de lum chang yes jails te mata nga pure hani ha Bangalore ma te Ladep Pule Aiu te nga oi pi ba nga nang pule BSc data science ha Bangalore nga chu complete mata nga pure second year te so chisnem ngan pure dengan complete ya gania UG mood under graduation dengan late master after 1 year mata I hope pila sio tho ni question yang pi de nga de dalum chno pi pule yo nga pule BSc data science ha Bangalore to kuble chipon ma pi interest ban message ban comment ban tips ka jong te ba number 5 de Risa M kateng jong channel ka onsar kumno ban video ya ka pisa nani my success wave pai nga oi pi ani my success wave de fraud please like be ban invest bisa hatu na mar manus ngi ki bro ki calling ki ong oi ngala buy to ipindang bamla re ban video ya ka bisa please like be ban su kanai spark ne dai ani complaint de fraud ma I hope pila ason to ya question jong pi number 5 day ban red car kong bor 6518 cutting channel jongo une ban red uang kai ka digital marketing ba real with zero investment tanga ip alada pikwa ban trade digital marketing don de ba zero investment don ni re new company ro da don zero investment am de de company ba fake mari company boleh kipoy ha market ban kamai bisa talada di company ba ong zero investment data company kan ba mega bisa jongpi I hope bandit pila asang tho ya question jongpi then number 7 day sir hikai kumno banchna account paytm UPI uni kateng jongo pkofficial.474 channel jongo pkofficial 474 to ong sir kumno banchna account paytm ban UPI tanga ong pi lada pi kwa ban
belagala phim tip kumno ban create ptm account te pila ban message ngan chna video chpa taroma number 8 de ICS Changpung production ICS Changpung production 7925 uang inga kumno ban chna ads ya ka YouTube channel bale batai se bro step by step pai nga ong pingim la ra banchna ads hani ha YouTube ads mut advertise kada ka channel jongi kan monetize te ngin yo ya ga ads tangba menta channel jonga ro pat monetize re te ladangi upload video haden chispa views to ka ads kan poi ha video jongi lada don chispa views ha video data bisa ka kanika YouTube kan bam ya ta bisa bale namar ka channel jongi pat monetize ang balada ka channel jongi kan monetize te lada don advertise ba poi hani ha video jongi ya data ngi la ban kemai bisa I hope pilas nyoto ICS Sampung Production 7925 dapat ba ini de pratli comment bot don i pruwa comment hatu post banga ong ko pi ko ban kliyo dapat ba ngan post lesai hani ha commentary jonga te pi ko ban kliyo please pi comment hata dengan ngan persyo tho kumni ngan chimila kerteng jong channel jong pi dengan kre pi ong ayu pi ko ban kliyo dai ta ba pi kli question so ba kli ba best mal ki audience jonga ki paj ba ro ki ko ban tip em yo jing mun toy ne em telada yo jing toy ki paj ba ro ki snyo ton nat mo I hope pilas nyo tho telada pi ko ban comment ngan post lesai mo te ta time ras ni paj ba